Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Katrat Puli Puthi jong Sarkar Jalal ling bagi Subdivisional School Education Officer bagi District School Education Officer kalapha ka jing tho sakinong punya jing school SSA kibadan hakal leng Jalal Meghalaya ban shimti no dak Sarkar la ja bag Sarkar padang ke pendu no ya jingmang pisa na kabenta ban siu tulap ban ai jing kerchan ya school SSA hakis niam ki ban sawan hak jing keren bigla pathai kubor hading ke jing kelu yo menteri ke Sarkar Jalal go khmi katrat Puli Puthi rakam e sangma nakaliang jong Presiden ke Meghalaya School Welfare Development Association uba Hamar Bamud Marbanyang ulai thu bagatrat Puli Puthi kadang ya chakmat ban penbai renti ya jingbun kerdan palat ki school ha Jalal te hakade ka jing ya kran na ka banta kamat ka paningkong ka pangilabu kata streamline of school and categories halo ka jing ya kran ka ba sani bha halo ka ni kamat nakaliang jong ka asosian ngila kwa ban syai kham tam ha ka bede bakani ka jing pan menta ya ki school SSA ban IT sya ka government kala don ka jing tho ka ba lawan leng ba ki SDSCO sya ki school na ka banta kitu ki ba don common bakin IT ya ki school jong ki sya ka education department leng ba ka NOC ka bakin hapan san ti halol kani nakaliang jong u minister ulo ong ba kadi kadai na ka benta ka record ka ba ni pengkrea lupa yo ala sai hadian nakaliang jong ka central government kan discontinue no ya kani ka grant ani kani ka scheme SSA di katakan pensuk ya ki bakin le ya ka badan kam te halor kan ni kamat nakalain jongi school kiba te ki school jong kita kiba penia da ki mission da ki NGOs dan ki private organization ikwa ban ngiraya banjur halor kan ni kamat bangin syai nama nak kapenta ki school pat kinle kumno te halor kan ni nakaliang katkum ka memorandum ka jongi kapangila kerpat ek sarkar bahkan streamline yangi pantiu itu yangi kemungkinan government school aided and partially aided nakaliang jong minister u ya menjur bat ngi halor kandeka jing kerpat ke jongi bat kabaka sarkar mata kabaka lembaga education department kitang pengkhe halor kandi kajing streamline bat penduna yaki kategoris di halor kamat kabaar gabede baka financial support for secondary school and upgradation halo kane kamat nakala jong minister ulapan pau ya keju hi kejing trang ba kejing kwa tamar ba kadai ka badan kam haduk ta ta kane ka por kam tam baki secondary kidai bandan ru adu higher secondary te halor kane ka phang ka bakut ha kejing ya kran ka jogi kalong ba gila rai bangin ni kendu no ya u chief minister halo kani kamat ka ba tena kala yung minister ruang ba lara kadon kam ya uru usalik lang te kas hakani ka jingle sya chief minister ngin se kran bhai kani kamat ka ba halor ka mat ka balai ru kumju kani ka jing pen bha ka jing pen khlan ya ki school na du ka pre primary level halo kani kamat ru ngin se discuss ba bat u chief minister na ka benta kani kamat ka pasal ka bede bat kani ka in service teachers education bangilaya kran na kabanta ban pha training bang gi noi kai gi bapat yo ka training ade ka biat ne ka tialat kalau kani kamat na kalang jong uru uya menjor na mar pakidang don bon ki noi kai gi bapat tap ka training komjuru na kabanta kini ki noi kai gi bekendu jing e akabede ba result tialat na kalang jong minister la ong ba ula sim khiai kani kamat la pha ru sapok NIS bat dang up ya kejing pensai na ka NIS tena ka benta kani kamat kabasan kabangi kerpat ika sarkar bahkan ai renti ya kani kejing rap uniform kabala pentri kap na government school bagi SSA school chaporok ki school lagi degi ad hoc ki deficit bagi kwe te halot ni kamat nakala jo minister lakular bo simkhia bahkan long kabarenti lang chaporok